Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan agama Islam, masih kita niyo sumanglit iwan mamuji magsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala karena masih nikmat iwan ni anughara ni akato karena hasupaya madauhat nato ingkasanyangan di hakahuit nato dunya labi hadarat sinallahu ta'ala. In mahuli niya yari na isab kita niyo tiaupikan sinallahu subhanahu wa ta'ala harum ini in papagbay matahun minsan dakuman habiya daan ini atau habiya hantang ini murah-murahan bangmayan indum nato ini papagbarakatun katuk tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala mahinang sabab hikatilusan nato magamal ibadat biluwa na magsusud na katuk taniwin asrul sinamu in Julhijjah hasupaya kita butiminang karayawan iban mahinang sabab ikaampun sindusa nato iban mahinang sabab taupikan kita ni sinallahu ta'ala haunu-unu parkala di hakabuhi nato dunya ipagbaak nato ing karayawan niya dito hadarat sinallahu ta'ala. Palanggungan agama Islam biya nasin agi masih kita niyo simisilong alambung sin suratul Furqan karena mangadji iban umingat sinamu in biantug sinallahu ta'ala ibadur rahman amu in sifat sarayaw-rayaw piag sifat nila mahinang matakaddam mahinang suntuan mahinang uupihan sin mga sila huling zaman asupaya magbarakat ing kabuhi nila rihadunya mahasil nila ing karayawan tiataga masinallahu ta'ala haadlaw mahuli. Nakawa na to hapangadjian na to limabay na kauna imabot na kita niyo pa ikahangko taglima sifat nila amuna in sifat al-imamatu fiddin. In imamatu fiddin in inituan di mahasil halabay daawah amu indu maawa in hambuok tao iban magangan-angan in mabaya siya malamud mabilang atawa makanin sifat imamatu fiddin. Damikyanin ini desab makawa hanganin hambuk manusia nagdaawain siya bariman bat sukupna atawakan muttaqin iban kabugaknya patuhan bat sukupna subay niya tuan tumtumun in ini darajat mataas sumunu hadarajat sing kanabihan iban karasulan amun ini mga darajat siddiqin deng hasabab sinyatun subay in iman niya iban kabuka niya umabot mattu papuntukan karena in ini raing hamanga kakahinang bang mga trabaho sim mga karasulan iban sing kanabihan inna hinang sila al-imamatu fiddin. Palanggungan agama Islam dengan sabab yaitu subayin tiap-tiap kaguruhan iban bangmayan dasila dihilan sinallahu ta'ala tikbut asal dasila matikbut hanugharaan kusub amuin masih sila magbatik laul asal dari magbabatik laul magpasampay iban magpahati sin agama haunu binaybayan iban haunu tempat man sila tuhan sinallahu ta'ala kuyag kusub iban uyaya
hipagpasaplag nila in agama Islam. Palanggungan ha agama Islam. Sugpatan na to, in pangadjian na kawa na to, limaway na kauna. In sumuno, amuna imbayta sinallahu ta'ala. Ulaika yujazawna al-ghurfata bima sabaru. Ulaika yujazawna al-ghurfata bima sabaru. In mga sila amu in ibadur rahman. Nagdara sin sifat sa rayaw-rayaw. Timagna hasipat panagnaan amuna in tawado. Sambil pahikahangpo taglima amuna in imamatu piddin. Sila nayatun imbiantog sinallahu ta'ala yujazawnal ghurfatah. Dihilan sila tumbas, dihilan sila tuan hubutangan, iban dihilan sila lugal, doon sila maghula-hula amuna in ghurfah. Manjari in ghurfah yaun bang mukitaun ha mga baita sin mga sila ulama masabot na to daha susungon insyaallah bima sabaru hasabab doon hapagsabar nila. Mga katautay manghura na agama Islam, bang natuputon ha ayat ini insifat nila hikahangpo tag-unong puas sinikahangpo taglima amuna insifat as-sabru amuna in pagsabar. Inallahu subhanahu wa ta'ala hinang niya piyang khatam hasipat sin ibadur rahman amuin nasabot na tuhan po taglima sifat in piyang khatam sinallahu ta'ala mamutusi mangamdusi hasipat hangpok taglima piyag sifat nila amuna in pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga hangpok taglima sifat yaon bang wala doon kaniya in kasabar tuan tanto inya undi kumakal kaniya, tanto tuan inya undi masampurna doon kaniya, tanto tuan inya undi tumutog kaniya. Sabab aun waktu in manusia Hainduun dan nagtawado magpipikitan sing kibir, magpipikitan sin takabbur. Hainduun da inhil niya magpipikitan sin gadam, pikitan sin mulka iban astul iban dokal. Dahil nga sabab sinyan to, in makapatutog kaniya yaon, amuna in kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan biutang hinang kahinapusan, sifat piamutu sihang putag lima sifat amuna in pagsabar nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabiaksahan nanto muna hari pakitamat to pauno in paidda iwandag bushantang makawakta dahil nga mga kabiaksahan na to taytayan na to in pamaham na to hakabtangan si mga sila mupassirin. Bangkaw matu pa mga mupassirin in pag-ianun long na yujazawnal ghurfata bima sabaru, ghurfa bima sabaru. Inamin tafsiri ikurtubi in ghurfa biita ni al-jannah. Amuna kuno in surga intumbas kanila. Bangkaw matu isab mga tafsiri kasim long na in ghurfari amuna kuno in darajatul aliyah min al-manazili. Amuna in darajat sa taas-taas daing ha mga darajat bubutangan. Bangkomat po patapsiri Abdurrahman Sa'di law niya al-manazilat ar-rafi'ata wal masakin al-anikah al-jami'a li kulli ma tustaha wa taladzuhu al-a'yun. Law niya amuna kuno in manazil bubutangan mataas, masakin huhulaan na anika. In anika ini amu injukup iban malingkat iban saddiya. Wairuun na kulang kabaakan mo malingkan jukup yaon naroon katan. Ayaw pa in amu in angan-anganon mo minsanin wala mo na angan-angan kabaakan mo naroon haonin lingkat iban kajukup niya. Al-jami'ata amu in nalangkum niya ingkatan sin unu-unu na kasusuakan. Iban kalanganaban kakuyakan sin ginhawabaran atawakan sin manusia ingan sin pagnanan nyatun amuna in ghurfah. Long sin kaibanan ulama in ghurfah kabiaksahan bang siya hibutang mo papalas siya na kuno in pagnanan makan al-aliyah amin magguna kaw daraj
Magguna kau tuan bang di kato hagdan bang kau umangkat mat to kaniya. Dengan sabab sinyan to intiata nga makanila tumbas amo na impaghanan gurpa. Naunuhangkan sila tiumbasan bima sabaro sabab inhang po taglima sifat yatto amo innawangkil na to lima bay nakauna piutos niya singkasabarya untimutog sambil nasadya nasalay hulay injasad iwan sinyawan niya minig sering hadunya minuy pahadarat sinallahu ta'ala napuputus niya inhang po taglima sifat yattun singkasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longhi Imam Qurtubi bisabrihim ala amri rabbihim wa ta'ati nabiyihim. Impagnanan bima sabaru amuna impagsabar nila. Doon kuno haparkala dia akan kanila sintuhan nila. Iwan haparkala pagtaat nila pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imakna ni hadiah akan sin Allah. Iwan pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyat tunin sabab may tak na hasil na sabab sing kasabar nila ha doa parkala ito. Long hikasi milong niya ay ala masyakil mujahidati fid da'wa ilal khairat wa da'bi alal khairat wa ijtinabil mahdhurat. Long niya amuna kuno ing katutog iwan kasabar doon hakasigpitan hapaglugto niya hapag dakwah manusia amu inta abbitun matu pakarayawan iwan pa unjalun ipalanyutun in amuin karayawan di hababaw singgumi sarta lialayuan iwan yaan iwan in kangian iwan kamudaratan iwan nagdara kahalubiluhan iwan nagdara kapiligduhan lagi luwaktuan maka jaujana akauman iwan hamanusia. Bang nato kitaon habyak kabyaksahan nato inamuin baita kato sin mga pananapsir hatungod sifat nila piamutus nila hasipatang putaglima sabaro ay in ibadur rahmani tuy ini sila na ini in mga manusia yaon gimagayunggong harwarahag gimagayunggong sila ha Quran iban gimagayunggong sila tuan hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In paggayunggong nila ha Quran iban hasunnat sin Nabi liyaway nila ha pamaham sin murid sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in kasahabatan iban murid sin kasahabatan amuna in mga tabi'in. Dengan sabab yatun doon sila tumindog ha Quran iban na hadis sa pamaham sin sahabat iban sin tabi'in. Malayo sila rengahinang kasirikan, malayo sila rengahinang kabid'ahan, malayo sila rengahinang kakupuran. Intanda niya hipanaabit nila kung sadya hagin hawabaran nila sambil pa ahli keluarga nila papagkahin nila manusia pakatan alam in patindugon in manusia doon hapamagbog ha Quran iwan doon tuan hapamagbog ha sunnat sin Nabi. In uno-uno kakahinang wala na-recognize sin Quran, wala na-recognize sin Nabi, wala nila na piaruli iban niyalgaan, sabab karna amura intutatun kanila sinsara, iban asubuhun sila, amuin parkala, biyaita kanila sin Allah Ta'ala, iban parkala, biyaita kanila sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaruawang nato kitaon in mga sila ini bukon amo inta ubya sing kaingatan nato long nato makusog mag-ibadat yaun hadja haway makusog mag-ibadat yaun hadja masjid makusog magtasbih makusog magjikir walaupun in sila ini makusog magdakwah hauno binaybayan iwan tempat sila makabutang masih sila tuan nagdadakwa iwan nananaabit. Pakain sila manaabiti maong pakarayawan. Uno-uno parkala ha community. Ngarkala ha kauman. Aundoon sumbuhan sing karayawan. Amuin mapatut suway ilawan. Mapatut suway tuan pasawahon. Kawaakan mo'y mga sila ini magpasambu sin sawa. Magpasambu sin ilaw sing karayawan doon ha community. Iwan karayawan tuan doon ha society.
Demikian in mga tao ini wang mukitaon in sila ini nagdara ilmu. Sebab karena biariin in pagdakwa nila hangan pahinang marayaw bang di nila kahatihan ini nang marayaw yaun. Sebab aun waktu manusia pangatud niya sinhinang niya un marayaw sa bang nahikat tu pasara bukun marayaw. Pangatud niya sinhinang niya un mangi sa bang niya hikat tu pasara bukun mangi. Dahil nga sabiat tu biariin hikapanaabit nila maun paparkala hinang marayaw matanto nila inya un marayaw malaing kaninyat tu halaway ilmu iban panghati nila ha Allah subhanahu wa ta'ala iban ha Rasul sallallahu alaihi wasallam karena inhinang amu india nila in manusia pahinang yaun inyaun tuan hinang marayaw recognize in Quran iban recognize in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sila in mga tao manglalangi rengahinang mangi. Daing hamangahinang kasyirikan, daing hamangahinang kakupuran, daing hamangahinang kabidahan, iban daing hamangahinang mungkar. Nga sabab yat tumbang sila makasako. Hinang di nakabayaan sin agama Islam, tuan bang nila kagausan hipamong sindila nila hipamong nila bang nila kagausan angkatun sin lima nila angkatun nila bang nila di kagausan tuan minsan dakuman hapangatayan nila sabab karena inya tu pangahakad nila hapang Hindu sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa amuna insifat nila pagnganan as-sabr. Di ayat ini dia ingkatan ayaw hi umat Islam walaupun hibukun muslim tuan insubay siya magsabar di hakabuhitnya dunia. Bang hikarita pa agama Islam may takaw diha ak magsabar. Sabab insabar yaun mataud kalabbian iban mataud tuan karayawan doon kayo. Muna-muna bang mukitaon hapang Hindu sin Nabi insabar yaun amunaun law niya nurun yastaniru bihil muslimu fi hayatihi. Inamin sabar in siya sahaya siya yaun in pangawaan sin muslim ilaw hinangun niya palitaan masawari hakabuhi niya dunya. Amuin mahinang niya ilaw apabila dumatong kaniya ing kasigpitan, dumatong kaniya ing katigidluman sing kamudaratan, katigidluman sing kahalubiluhan, amuya uning mahinang niya ilaw, di siya tuan makawa, di siya makapamungligaw, di siya makahinang sin unu-unu hinang di kabayaan kaniya sin agama Islam. Demikian apabila matarasaw, inamuin result sin parkala iya ngadhulat niya, jung-jung niya pa Allah Ta'ala piyangayo niya. Hinang niya na ingkasabab-sababan iban pangindo apa Tuhan. Bangsa kali natarasaw, inamuin tutuk balan kanya sin Allah Ta'ala mahinang dan Tuhan insyari maloshop iban hindi malawa inhangad hulat niya doon habay takkan niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mahinang sabab inyaun hikarayaw sin pamaranan niya pagrida niya haunu-unu parkala piara tungkanya sin Allah Ta'ala. In Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato as-sabru diyaun in kasabar kuno mahinang ilaw bukun hat sadya ilaw riha dunya mahinang ilaw ruun hapangubulanta mahinang ilaw dito habaas bang kita bangunun na mahinang ilaw bang kita tuan umaluk na paadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikarwa in sabar long niya as-sabru khairun kulluh. In sabar long niya karayawan kata. Ati niya bang kau simabar naka mu ingkatan sing karayawan. In tanda niya beitaan kita sin Allah Ta'ala halom sin Quran. Iban beitaan kita sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In agikatu sin Tuhan halom sin Quran wala in sabartum lahu wa khairul lis sabirin. Bang in kamu yang Tuhan namakai sin kasabar. Amunan in labi marayaw, amu in sarayaw rayaw, hinangun sin mga tao magsasabar. Haduka in ayat in baita sin Allah Ta'ala wa in tasbiru khairul lakum. Bang in kamu nagsabar, amunan in labi marayaw kanyo. Alhasil in pagsabar,
karayawan katan di hadunya lebih hadaratin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbaita hadisnya sahih Sahihul Bukhari. Inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr wa iru'un nakunu kiarihilan hang sulag manusia sindirihilan labi indayau iban labi in luag lumi uring hakasabar dihilkannya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alhasil tuan ini rizki katu sinallahu ta'ala iban nanugara dengan sabab jatuh hijungjung natu patuhan Rabbul Alamin man kita ni wanugaraan iban dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala kasabar sabab amunaun insarayau daing hakatan dihil katu sin Tuhan dia kabuy natu dunya mahinang dani kahasil natu sin karayawan hadlaw akhirat dunya iban akhirat amuna in pagsabar natu pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Demikian tuambang kita unin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagian. In agisin Nabi ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra asakara fakana khairan lah wa in asabathu darra asabara fakana khairan lah. In agika sin Nabi sallallahu alaihi wasallam landuk maka ajaib hambuk muslim artinya maka ajaib imparkala sin mukmin maita in katan sin unu jumatu kaniari katan ya karayawan kania wairuun kawa akan muhang sulag manusia maka hasil sinnya melainkan subai rasyai mukmin maita long sin Nabi bang sialongnya kubdanan karayawan impa aaknya hakarayawan impak syukur dengan sabab dia tumahin ang karayawan dakanya bangsa kubdanan tuan kasigpitan atau akan mudarat ba akunnya in mudarat ya simpak sabar dengan sabab dia tumahin ang danin ya karayawan dakanya hangkan long sin Nabi wairuun kawa akan mumaka hasil sin ini malengkan amuratuan in mangasila beriman dengan sabab dia tubun natui in agi as-sabru khairun kullu in pagsabar tuan in yaun karayawan katan mahasil sin manusia. Demikian in pagsabar mahinang taytayan hikabatok natuk sin lasa sin Allah Ta'ala. Sabab biya ta'alum sin Quran iwan diang kilbukun hatna kapila. Inna allaha yuhibbus sabirin. Inna allahu subhanahu wa ta'ala labi malasa hama ngasila tautuan nagsasabar. Yang pana kau piara tungan musibah, yang pana kau nagsabar Tuhan, yang pana kau kia kasihan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita imang karasulan iban kanabihan kia kasihan sila sin Tuhan Rabbul Alamin hasabab sing kasabar nila ruun ha unu perkala panandas kanila sinallahu ta'ala. Uwaina lumaggo bang manusia dah diagpakan sin musibah diha kabuhi nila dunya lumiu pareng hakarasulan iban hakanabihan dengan sabiat tu biak nila sin pagsabar ing kita manusia tandasun kita sin Allah Ta'ala ruun haragbus sin kagawgot na to hapag agama bangin pag-agama na to makusugin tandas kato bangin pag-agama na to tuan mahaloy mabawa panandas kato ngandasun kita sin Tuhan depende roon hakahalan sin pamagbog na to apag agama sibu da impanandas niya hinang marayaw karayawan iban Tuhan sin hinang kamudaratan atawakan ibtila bala inya panandas kato sin Tuhan bang kita nakasabar nakata ing karayawan puas dengha diara Tuhan sin panandas atawa sin bala yaun musibah di matong kato raugan iban ikasan yang sing kita inna ma'al usri yusra dengan sabit tu inamin kasimpitan aung kaluhayan sa makawa mutuan in kaluhayan bang in ikaw nagsabar doon ha unu perkala musibah piara tungkaymu sinallahu subhanahu wa ta'ala mataud pa rin ha mga sabab kalabihan iwan kalagbuan bang natutuan batbatun maubusin waktu nato dengan sabit tun memarahin hadja maka kita hambok parwa pato in mga kaulamaan
dia agi nila impag sabar to habya sin kaingatan na to amuin ma'ruf ka to ikaisa long ni as-sabru ala ta'ah ikaru as-sabru anil ma'asi ini kato as-sabru alal makruh atau as-sabru alal ibtila ikaisa amun na impag sabar doon na pagtaat dia akan kato sinallahu ta'ala magsabar kita hataat menjadi impag sabar na to hataat tumay tayroon hababaan niya into ragbos pagsabar ikaisa as-sabru qabla ada'it ta'ah ikarwa as-sabru fi halat ta'ah ini kato as-sabru ba'da firagit ta'ah ikaisa pagsabar doon hari pakaw tumunay sindi akan kay musin Allah Ta'ala bangsa upama intaat yaon hibutang tasambahayang manjari tunayun mo in sambahayang sabab magsabar kau tumunay dia akan kay musin Allah Ta'ala muna agad din ha mga pagsabar mo kanya kabla ada itaah hari mo pahikatunay intaat yaon subay pakayon mo insabar uno insabar sabaran mo roon pakayon muna subay insabaran mo roon inniat amu inniat mo niat gua deng habigi jantung bukon deng hadila bukon hilapal sindila sa subay siya gua deng habigi jantung inniat doon na pangatayan aun waktu kabaakan mo manusia sabab sin amu innangandol siya roon halapal hawaktu siya tumag na uminang sin ibadat asal dapiamung niya wala doon hadila niya ingkahunahan doon subay hadila doon siya tuan pumayunggo ay hapangatayan doon siya tuan umugot hangkan niya tunlong na subay mo sabaran ikarwa sabaran mo ka ikhlas atin niya hitunay mo in ibadat yaon bukon karna riya hitunay mo in ibadat yaon bukon karna aun iapter mo duhain adakala aun waktu kay kagitaan mo bukon biyak sa magsusud pa masjid magsambahayang sa atat kala ito niya kita inambuok na kura amin mabaya ni aplayan hauno-uno hinang manjari inhikakog sin na kura yaon subay in umaplay ka niya kahita niya magsambahayang minsan siya bukon tuan magsusud masjid simud masjid dahil nasabyat to nin pagtunay niya sintaat pa Allah Ta'ala bukon ka ikhlas pa Allah Ta'ala sabab karna ang piyuhong niya yatto aun hambuok manusia makawitness iban makasaksi ka niya subayat to sabaran hari pahikatunay ikaisa subay haniat niya sabaran ikarwa subay ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikarwa subay niya sabaran pi halati at-ta'ah magsabar siya roon na hal sin pagtaat niya unuin pagsabar niya subay niya sabaran tuan di siya malihap pakwa hangan pag-ibadat iban pagsambahayang bangsa upama sambahayang amin di malihapin akal niya makalupad matto pa mga uno-uno na perkala in pangatayan niya makatapo matto pa uno-uno na perkala subay niya yaun sabaran in akal iban sin pangatayan niya yaun hadir doon hapag tunay niya sin ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikarwa subay niya sabaran in uno-uno na rin hamang rukun iban mga sarat iban mga wajib amu in mapatut subay niya hinangun subay niya yauntuan inya umpiahahadir iban sin tabiat pangaddatan adab hapag tunay niya roon hangan ibadat yaon sabaran niya ikaisa hindi siya maligap dengan Allah Ta'ala roon hangan pagibadat ikarua sabaran niya roon man maparagbus niya in rukun iwajib kasarat-saratan iban kasunnat-sunnatan niya demikian in adab iban tabiat sin amuin palangay dia akan sinsara kaniya doon hapag ibadat niya maamu ikatu amuna in as-sabru ba'da firag at-ta'ah in magsabar siya tuan ubos niya na tumunay sin pagtaat biyarin pagsabar ayaw niya hipag sino-sino pabaran niya biya style hipag abbo niya pabaran niya amuin mabangkil niya habaran niya in siya unlong niya usog tao marayaw raisa wala nakahinang in mga muslimin sin iniin ako nakahinang at tawa hipanuiso niya pa tao mahinang sumah hipag parungog-dungog niya bat in siya kahawa doon magtahadjud bat in siya kahawa doon magbasa Quran bat in siya kahawa doon magtasbih
batin siya kawa adlaw magsarak ka, ipagparumog niya, ipagsuy-suy niya, inyat tutuan suway niya halian. Damikian unin halian niya, amuin hipagpakita-kita niya mahinang riya, puas niya tuan nag-ibadat, sababin Allah Ta'ala nagbanda kato, labi luwaay ng marayaw, in agi kato sintuhan wala tubtilu a'malakum. Ayaw niyo baktala in hinang bakas na nahinang niyo. Amuin hiniyat niyo riya, hiniyat niyo sum'a, hiniyat niyo indaginis bukun na kabayaan sin Allah Ta'ala. In Allah Ta'ala nag-iyan hadu kaing ayat, wala tubtilu sadakatikum bil manni wal adah. Bangkaw nakasadak ka ayaw mo na baktala. Amin bangkilon mo pa darat sintao. Mahinang sabab hikadister di kapuhi nga atao. Inianon mo bang bukon kamiriksan mabihan. Bang bukon ako riksan umabot pabihan. Hawakto siya jaman biya ini. Bang bukon ako in namiya ini. Tuan de nga sabab yat tunin karayawan biangkil niya. Inyat tu subay niya halian. Inyat tu subay niya sabaran. Ubus niya tuan nagtunay sin ibadat. Demikian hapag sabar niya tuan habala amun piara tungkan ya sin Allah Ta'ala bukun hat saja bala yaon bala dengan dunya bala dengan imumungan iwan kakainang sin manusia bala dengan dunya amuna in perhiasan dunya hisiuring kato indi makawa sin perhiasan dunya hisiuring kato indi makawa sin kabunyi-bunyihan dunya. Dengan sabab sinyatun mangarap kita mabiya sing kaibanan hinangunta na indan minsan na bukun kabayaan sin Tuhan man na to mahasilin da piangarap na to kabunyi-bunyihan na dunya. In mga ini subay ini Tuhan sabaran sababin ini panandas sababin ini ibtila sababin ini Tuhan imtihan sababin ini bala piara tong kato sin Tuhan yari kita riha kabuit na to dunya. Pila na sanjaring mga sila manusia bang makita sin mga bihaon dagbus kabayaan nila immabihaon sila. Pila na hadjaring manusia immabaya magdaya. Labi luwa na mga sila miskin. Dengan sabab dia tu magguna pamalu kay jaman ampa sila makapagdaya, iminang na sila sindan shortcut. Halom sinduang kaadlaw magkamilyonaryo na magtuy, minsan pa indanya un haram, minsan pa indanya un kabungsian sin Tuhan. At kala pangarap niya mabaya niya abutun hinangun niya, Tuhan inyat tu panandas kay mureng ha mga mata idunya akad diat tureng ha mga ibtila. Panandas day sab kay mureng ha mga hinang iban Tuhan pamuhinga sin manusia. Sibuk daw ujian, sibuk dahimumungan iban kakahinang. Aun waktu in manusia asal bihan injagahan niya hambuok manusia intamak di niya yan kita uning katiluagan sindayaw sa injagahan niya inmangi bang ibadat tuan warna di niya jagahan in badju ya un puti katan sa inlawagun niya bang aun tamak hambuok amuyan tutuan in lagguon niya amuyan tutuan in ipasaplag niya kaya nga sabab yatun bang kau nakyarihilan tamak ampakau bisara ampakau indah gini si manusia tungtuma ini undeng ha mga musibah subay mo ya untuan sabaran subay mo ya un agad deng ha mga rit na sila abjanan sabab karna naraak kau magsabar deng ha mga ibtila demikian tuan magsabar deng ha mga maksiat deng ha maksiat amu inliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala manjari bang mo kitaun in sabar ini muna ang paiddah kabuhi sin muslim di hadunya. Mataud mikit pusaka doon kanya bang siya nagsabar. Muna hambok pusaka makanya arifko. Unin makna rifko tubuan siya tuan ulung amin di siya mag-us-us sumambag. Hauno-uno kasakitan dumagpak kanya intumubo kanya ulung di siya mag-us-us sumambag. Sing kakausan niya rasang baon sindiak sininang kanya sa mikit kanya ruunin ulong. In rifko ini man yuhramu rifq hisiu-siu tao in naharam kanya in rifko naharam kanya in kamatauran karayawan. Naharam kanya in kamatauran karayawan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyan inna rifka ma kana fi syai'in zana wa ma nuzi'a an syai'in syana. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang inrif ko yaon hambuok hal makusog doon na uno perkala bangin manusia mabaya magpaawon organization
magpaon para impunan, ampa sila nahambo o hangpo pali mapakawha ang pila-pila na, subay aun doon hakatilibot nila rif. Bang inrif kuya umikit kanila, mahinang sana. Mahinang niya undan hikajukup simparkala nila. Mahinang ari-ari simparkala nila, mahinang decoration simparkala nila. Bang yaun matangso doon kanila illa sana. Minsan pa imparkala nila jukup halubilo. Minsan pa imparkala nila malingkat sasaw. Minsan pa imparkala nila maamutuan sulang saling. Sabab naig ka niya. Inamin niya, kita roon ha magpamili. Bang wala doon in rif ko hilohala. Bang yaon in rif ko minsan tuan yung kabuhianan nila masigpit. Kagitaan mo sila insa raya-raya. Iwan sila insa rayaw-rayaw manusia. Demikian mikit pusaka doon kanya in hilm. Amin bukon siya maus. Yaon siya tuwa nakahumput. Inuno parkala dumatong kanya, ilaway niya tuwan hatalian marayaw iwan kahumput. Di niya magtuyos-usan. Baakon sinyaon atawa tay maon sinyaon. Dahil hasabag si ini, iwan pa sin kaiwanan mamarahi dua sadya, sa hari satu mataod ga nasin agi wayruun waktu nanto, yat tumahinang hadya sabab dan matakaddam, hasupaya nato inyat tutuan ini kahatihan. Dabang kau matu pa mga sabab mahinang daan ikakusugsin pagsabar mo. Muna-muna subay mo hatihon ingkahalan sin dunya. In dunya subay hibikit na to abigi jantung na to bukon hulaan kakkal. In dunya ini hantang hapitan sadya sin kita. Iwan labayan. In uyan na to amura in adlaw akhirat hulaan sin kita ni kakkal. Bangsaw pa maaw mga parhiasan nikmat diha dunya. Tumtumun na to, inamin nikmat na dunya ya umbang hikumpir pa akhirat, biya da simpagyan ng sinabi, mithlu ma yaj'alu ahadakum isbi'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Biya dalong na sinhinang sinambok din kanyo miyat to siya paablangan sindakat, ampan niya tiyugso kindakat sintudlo niya, ubos ampan niya yangkat siyawud niya imagtu hatudlo niya sintapak, ubus ampan niya liling in tuwig mi kita tapak, ampan niya hikumpir tuan maun paablangan sindakat, yaun in nikmat hadunya biya da sin hatapak timu atudlo niya in nikmat haadlaw akhirat biya sin katilibut tuan sindakat iban sin tuwig may nasabab sinya to kiya ingatan niya in hal ka sin dunya mahinangdan hikakusukan niya tuan magsabar pa Allah Ta'ala. Ikarwa subay niya ingatun uno intiyataka masin Allah Ta'ala ruun haparkala piaratong kanya ampan niya kya sabaran di hadunya labih adlaw akhirat. Ikatu subay niya dahong magpanon in mga tao pati sabar. Ikaupat subay siya tuan humati kumawa padduman pa mga sila nakauna rin kaniya dengan mga kakasihan sin Allah Ta'ala karasulan iban kanabihan, kasahabatan, iban mga kauliaan, mga ulama, mga aimma, kita unya impagsabar sin mga silayat tunde nga mga tarikh, iban sira sin sila, mahinangdan niya tutuan ni kakusog kaniya, hapagsabar niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jumung-jum siya mangayo doa patuhan, man siya dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar, dia simbaita sin tuan ista'inu bis sabri was salah. In mangayo kau tuan tawang man kau hanugaraan sin Allah Ta'ala kasabar, demikian tuan subay niya tumtumun uno indit to hadarat sin Tuhan intiata masin Allah Ta'ala amang sila magsasabar. Bangkaw kumita ha mga dagbos hantang sin magsabar, kita aim pagsabar sin mga sila kanabihan na kauna. Kanabihan na kauna timagna dengkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pa Nabi Muhammad. Giurak-gurak sila sin mga tao nila. In iyan na sila babbal, in iyan na sila dupang, in iyan na sila pagdatungan sakit bukon marayaw. Sa siyabaran nila yato kata. Intilo na sila sin bato, intilo na sila sin indaginis, indiuwi na sila hakauman nila, intiuhuman na sila indaginis, sa siyabaran nila pa Allah Ta'ala. Piaratungan sila sin Allah Ta'ala musibah, nin sila nagsabar pa Tuhan Rabbul Alamin. Kita atuanin pagsabarin Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kiugdan siya sakit sa nagsabar siya. Kita ain pagsabar di Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam.
dihilan sin Tuhan nikmat pagdaya, dihilan sin Tuhan nikmat ilmu sa yaon siya nagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pagsabar sin mga kaibanan, kasahabatan, amuin na butas, nasalay-bulay na sadya sila, iban sin ahli nila, hangan pagsabar nila tuan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imangayat ukatan, patta iban dagbus, mahinang sawab tuan, ikakusog ha umat Islam, hangan pagsabar, mga katautay manghuran, limyo na waktu nanto, dahil hawak to kabiaksahan nanto, dahil nga sawab yato pagmaapan dakuman, bangsa upama aung kabtangan namo wala imamo inya to tanda sing kahina sing pamaham namo sa walaupun bang aung kimugdan taupik deng Tuhan namo tim parulihon nato murah-murahan bang manindum nato ini papagbarakatun kato tanyo sin Tuhan mahinang sababi kaampun sin dosa nato mahinang sababi katayma sin ibadat nato mahinang sababi kaganap sin timbangan sin karayawan nato adlaw mahuli. Di na ako magpahawa, mamaid na kami halapal, kasilasa, akabyaksahan sing kita niyo akulo kaulihaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.